Welcome back to my channel, Storyteller London. Kumbaki perlok jong aki kwa, bangan batai syapang ke YouTube channel. Menta ngan batai pi katu kat ni rengkat berkejing peniru kumnu ba pinchna. Haka penegong du, pidai bandon ya ka email ID dagaba pinchna na bo Google. Menta ngan peni kumnu ba pinchna ya ka YouTube channel. Haka penegong pinla je po Google. Pin sanjin pin tho ya ka email address jo pi no tapi bisa klik next. No tapi bisa klik next. Nang tapi klik YouTube. Pin pai bang ni, pin i. Klik my channel. Pin ai ka keteng juga channel jumpi. Kila gado gulu kerteng kat go piso tunat ban ai. Berkani kan long ke kerteng juga channel jumpi. Toh menta pila ada penchna ya ka YouTube channel. Menta kala de pi sakumnu ba pin monetize ka. Menta ngan pedi pi kumnu ba pin monetize ya ka YouTube channel jumpi. Khnang ba pin yo pisa. Menta ngan pedi kumnu pin monetize ya ka channel jumpi. Pin klik YouTube. Pin pe ba. Klik my channel. Klik edit layout. Lada kami kum tu. Klik ke video manager. Klik channel. Klik verify. Mentap pendap yung number phone jom pi. Hadirin babila pendap yung number phone. Konsawan ukut hapok ke mobile jom pi. Nang tapi pentap ukut ubah yo hak mobile jom pi nang baka message hang ni bapin submit. Mental verify. Klik biang mang tu. Pentap keywords. Page bang tu pendap itu izin kamera. Pin enable lagi ni ya. Monetization. Kami ikum ni sedang nantu. Klik ke email jom pi. Minta pin sign up for AdSense. Nama ke YouTube channel kahapan yas nolang bat ke Google AdSense. Banyak ke pisah jumpi kit penderung akan di Google AdSense. Baik bahang tu, kumno mga pendap.
pendap je ki jing don kam jong pi yang tu baru kumbalap ni. So, mentah bila dah, nanti poin saya kau next steps. So, mentah bila monetize ya ke channel Jompi. Mentah bila dah channel ke channel, but bila dah monetize juga. Ka kamera Jompi mentah kalong, bapin upload video man kesni. Ka jenglah Jompi ben upload video man kesni. Ka yarap, bapin yo shibun ki views, but ki subscribers. Hadian berpiladap ya ke chispa subscribers. Ke YouTube kan IP ya URL berpiladap ban kam try ya ke tu ke channel Jompi. But hadian berpiladap share jar subscribers, but saw hajar kenta watch time. Ke YouTube kan sa review ya ke channel Jompi, but pin salah ban sedang ban kain pisah. Pila sedang ban nyo pisah. Hadian ke 10 jar subscribers, but ke saw jar kenta ke watch time. Daga pin UI hapok ke YouTube Analytics lani pila ban download ya ke YouTube Studio kenang ba pin UI ya ke jingkiu jing hier jom ka pisa jom pi ka baman kasgi dan te khoble shibo ni pi ngita ke dopat ke next video ladadan kanu ka jing bom shai lani ka jing bom sutu lani pi kwa pan jing shai soba left ka comment hapok kenang bangan juba pi da ka videos lani da ka jing thau Kublish pun ngin sa iparipi hakan next videos.